ولی تماشاوان هیجا 400 روشنبیر نونرین رخصتین سیویل دموکراتیک این سیاسی لباکوری کوردستانی دیار بکرین بانگوازیا کو داین هر وها کریارین پکک الحرما کوردستانی امدی لگل نویسکار و لیکولینر نوری سنرج دیار بکری با خفن دنباش که نوری کک نوری 400 کس حجمارکی برفره روشنبیر نونرین رخصتین سیویل دموکراتیک سیاسی این کرد اف بانگوازا و گورا بحوریا و دکاری باندوره که لی پکک بکه پکک دوی چرچوی ده هن پینگاوین ارینی باویجه او باوری اف بانگوازا و دوی چرچوی ده گردس بکی ده تو مره بنرخین دنکات برینا ایوار باش فرمایید بخیر به کرم که کک نوری ایوار بخیر به که دلال تبا هیویانا اوه هیویانا اوه روژا کو ام هاتنه ام لدر دورا خود نرن ام دیروکا خود نرن کردا اف 7 ساله دی دیروکا خوده دی تکوشینا خوده دی مجادله خوده هر ببان اوه وندا کرنه دهندری خوده لعب نکرنه دهندری خوده نیارتیا خود نکرنه اولها وندا کرنه شرط ایرو دنه که ام تیدنه هم جبو کردا هم جبو ناوینا نابراستا شرقی امکانه که مزین کتیه کردا یعنی لباشور کردستان افسد ساله شرق دوم دکر هرمک به ناو کردایتی آنی وجوده ناو و هرما کردستانه فدرال جیبه کمانیه ویجی هبه نقصه ویجی هبه فقط ناوک هاتیه کار کرن ناو ویجی هرما کردستانه حکومت آوه هیه پارلمنت وی هیه سازیه وی هنه خلاصا her Kürde ku İrol re arde lazıme serveriya ve parlamentoyu serveriya ve hükümeti nas bike o liber bejna xoşi bitewine. Keki Nuri dixwazim wê yekê ji te re destnîşan bikim rastiya ku li Herêma Kurdistanê tê jiyandin. Niha li Herêma Kurdistanê Kurdên her şerparçeyên Kurdistanê hene. Li Herêma Kurdistanê hejmarek zêde xelkê Rojavayê Kurdistanê hene. ê ku li vir wekî koçber dimînin di xebatê xwe entelektüelî de, rewşenbirî de, siyasî de, edebî de xebatên xwe dikin. Divê çerçevê de xelkên ji Rojhilatî Kurdistanê hene. Divê çerçevê de xelkê ji Bakurê Kurdistanê hene. Lê taybetmendiya PKK ev e ku PKK ji derivî ku van karan nake, serveriya Herêma Kurdistanê nas nake, her wiha êrîşê ji warê aborî bigire heta warê ewleyî êrîşê Herêma Kurdistanê dike. Divê çerçevê de ger dîtina te bigirim Kekê Nûrî. Kako bi kurtayê eskarim veya bêjim PKK hizbek siyasî hizbek Stalinîst e. PKK ne îro? PKK çel û pênc sale li Kurdistanê yani li her çarbeşê Kurdistanê jî tehamila wê ji tu saziyar tune ye veya jî di dîroka vî çil salî de diyar kir zaten. Axiftinê wan, serokê wan, li Türkiye parlamenê wan, mesela Nurselî Aydoğan demekê televizyona Tirka da axiftin kir got ki Kurdistana mezin evê çê bibe lê li dijî Amerika, Britanya, Fransa ji bo ku Kurdistanek mezin çê nebe serokê PKK li ber vêya asteng bû û wî nehişt. Di axiftinê xwe de jî digotin Kekê Delal. Zaten di referandumê de jî neyta xwe eşkere kirin. Li Süleymaniyê hinek însan dan meşandin, daxuyanî dan, daxuyanî bi pîreka dan û serokê PKK komîta navendî jî bi her havî di van mijara de
نهرتنی خو آنین ارته ککی نوری هر وها دخوازم دوران وی پرسیج آفان- جنابیت بکم ککی نوری نوها او پارلمنترا گوته ناف کری نور سلای دوغان گو بخواه پنا برکه ترکا بلغارستانیه لی کاری بو که پارلمنتره که هدف پارلمنتو یا ترکیه ده وکی نونره که کردان دنگه خداوی ناچوی داره ده هدف ده بیگمان هجماره که پر زیده çapgirin ter, çapgirin marjinal, penaberin Türkiye, Bulgarya, Makedonya, Yunani, gudnavan de hene. Le her vaha peki her dem rezeka mazın, le rexsinin çapgirin Türkiye, le rexsinin çapgirin Suriye kiriye, le biga hecda şabire peyvendiyen geleki rezdari breve be. چما او پیوندیا ریزداری و تولرانس و حرمت لگل رخصنین کرتنیه لگل هرما کردستانی تنیه که گاوادنه بله که دست پێکێ دەمانی زمان مگۆ کی پەکەکە هێزێکی ستالینیستە ji dervê xwe tehamûlawi tu hizba tuneye ve ji serê ewrî de heya îro jî wer hatiye yanî îro li başûrê Kurdistanê weka wê gavadinê te anî ziman dewletek federal heye li wê derê heremek heye hikûmeta wê heye parlamento wê heye saziyê wê heye gelê Kurdistana başûr li welatê xwe kiriye koçber به پیسه شست به هزار گنده کردستان باشور والا کرنه کتنه وی داره و وی داره جی بوی سکنه جی قبول نابن اریش دکن و بان اریش خواه که 15-20 سال اریشی گنده دکرن گند والا دکرن آنا جی اریشی حکومت دکن و براسی نه اریشی حکومت دکن چونکه دو حکومت ده گوران هیا ینکه هیا تیکا بکن لسر ینکه تشکینابن لسر گوران تشکینابن آرمانجا خستنا ortaya پدکه و به تایبتی جی سروک مسعود بارزانی دبی وانده ده مدیا وانده ده نویسه وانده ده روزنامه وانده هری اری شیوانی مزن لسر کک مسعود بارزانیه او ویا باش زانن که مسعود بارزانی به تسیر بکن جو ortaya راکن ایدنه جبوان نه تشتکن نه قوتن مسعود بارزانی رو قوتا مزنه مسعود بارزانی نتوی پروره مسعود بارزانی دولت کردستانی دخوازه افجی نای حسابه وان چونکی اول دیجی دولتینه یعنی ده فکر و رمان خوده ده آخفتن خوده ده نویس خوده جامعه را دبین دولت جمر نلازمه ایجا امجی بیاد بیشم بابه مبراهیمن دولت جوار نلازمه مفعب کرد اما هنگ جی هنه دولتی دخوازن ام دولتی دخوازن از کردکی باکورم فقط کردستان باشور ev pêvajoya ku hatiye vê noktê di rêça dewletbûnê de û li hundirê dunyayê nav dewletê hevpeymanan hürmeta ku jêr tê kirin veya zêde zêde geştiyarî dike û Kurd bi taybetî jî Kurdê başûr jî Kurdê Rojava jî ê rojhilatî û li vê derê jî Kurd di vê meselê de pir bi germî li meselê dinêrin. Ha dibe ku hûn dewletê naxwazin ez wê fehm dikim. Hûn ji bo çi dibin? Hûn dibe em ê Tirkiye demokratîze bikin, em ê Sûriye demokratîze bikin, Iraqê demokratîze bikin, İranê demokratîze bikin û bijî biratiya gela. Hûn bi vê bawerin, qebûl. Feqet li wê derê jî hikûmetek meşrû heye. Di rêça dewletbûnê de xebatek wê heye û gelê wê heye, xaka wê heye û wê derê ew xwe bi xwe îdare dikin. Hûn ji vana çi dixwazin? Veya mejiyê însan nagire. Yani veya mejikî ecêbe. Yani werin di Tirkiye mesela demokrasiyê de demokratîzekirinê de mücadele xwe bikin. Wayê parlamena dişînin parlamento heya îro çi ketiye destê we çi neketiye destê we ez nizanim. Ama ez li vî welatî me. Yani li vî welatî ev çel sale di vê mücadelê de hînê mafê ziman bile me nestendiye dev ji metrek ax berde
me mafê ziman nestendiye, me mafê xwe em Kurdin me nestendiye. Kek Nuri her resmiyeta divê çerçeveyê de jî te devletê de- bipirsim Kekê Nuri 400 rewşenbîr, 400 têkû şerên sivîl demokratîkê rêxistinên siyasî lê her wiha agahdariên ku digihin me weke Kurdistan 24 jî li hember vakiryarên PKK bertekên mezin nerazbûnên mezin li Bakurê Kurdistanê hene. Banga waza we ji PKK çiye divê dakuyaniya hevbeş gu we derxistî de 400 kes hûn çi banga waziyê li PKK dikin Kek Nurî? Keko Keko daxwaza me li gel PKK wê pere bike pere neke nizanim bi rastî. Çünkü bi salan evan tişta em dibêjin. Ha hêviya me çi ye? PKK heşê xwe bîn serê xwe, evê dewra ku vê kata ku em tê de ne şert û zirûfê dünyayê bîn ber çavê xwe, dibe di paşiyê de xeletî bûn, di siyaseta hendeka de xeletî bûn, ev gel perîşan bû, bi milyona gel koçber bû, li başûr wek wê gava dinê min got 500-600 heb gund dan vala kirin, li Şengalê, aha îro jî dewleta Tirka bi teyarê bi firokê çûye li Şengalê bomberan kiriye. Yani hêviya me ev e, em ji PKK vê dixwazin, madem ki tu tekoşînekê didî, tu mücadelekê didî, heşê xwe bîn serê xwe, dev ji van xeletiya berde. Bi rastî yani bi taybetî el ser navê xwe dibêjim. Yani ev rê ne rê ye, êrîşa li Amediyê, li Pêşmerga, êrîşa li serokê asayişa ew ê gumrikê, êrîşên cihê dinê, yani van êrîşa tifê de ne ji PKK tîne û ne ji Kurdar tîne û ne ji erdîgariya Kurdar tîne. Yani hêviya me ev e. PKK hepkî bifikire, heşê xwe bîn serê xwe, dev ji van xeletiya berde û di vê mücadelê de wek havê ew ê wek dewletê hevpeymanan jî be alîkar bin ji hev, başûr jî mücadela wan de sibê ji wan re alîkar bin, ew jî ji wan re alîkar bin. Belê. A li Sûriye şertê guhertin çê dibin, şertê guhertin çê dibin, hêviya me ew e, YPG, YPJ, êdinê giş bi hev re li dijî dünyayê li ber hevpeyman yani Kurd ji dîroka xwe gerek dersa bistînin, PKK jî vê dersê bistînin. Belê gelek Başûrê Kurdistanê belê gelek spas Birêz Nurî parlament- Sinir nivîskar û lêkonîner ku ji Diyarbekirê tûl gelin.